Ibihe byiza kandi ndabasuhuje mwese bakunzi ba Imbuto Update News, mbifuriza gukomeza kububwa neza ndetse mbwira n'abatameze neza ko bagomba kwihangana kuko ntago ibintu byose byahora bimeze neza mu buzima. Ibintu byose biba bishoboka kandi biba bibaho kandi neza cyane. Uyu munsi uba utameze neza ariko ejo ukaba umeze neza, niyo mpamvu rero mbabwira ko nta mpamvu yo kwiheba. Icyiza ari ugusaba Imana kugira ngo nawe uzabe umeze neza ku munsi ukurikiraho. Rero bamwita Diego Jota, ni inkuru mbi rwose isohotse aka kanya. Ni inkuru mbi isohotse mu masaha y'isaa yine rwose, saa yine zishyira saa tanu, ko yitabye Imana ari kumwe n'umuhungu bavukana cyangwa se ari kumwe na murumuna we nawe wakinaga umupira w'amaguru. Uyu mugabo rero w'umunyaportugal, ni umugabo rwose ukomeye cyane, ururangiranwa mu mupira w'amaguru, umwe mu bakinnyi rwose bataka izamu bari beza bari basigaye hano ku isi, kuko wabonaga ko ni umwe mu bataka bari bameze neza mu ikipe ya Liverpool. Wabonaga ko yatsindaga ibitego byinshi kandi agahozaho mu mikinire ye, ubona ko yari afatiye uruhare runini ikipe ya Liverpool mu rugendo bari barimo rwo gutwara shampiyona muri sezo ishize. Barabibonye abafana ba Liverpool, ndetse no muri sezo igiye kuza wabonaga ko ari umukinnyi w'inkingi ya mwamba rwose ikipe ya Liverpool yarishingiyeho. Rero ni mu gihe ari mu biruhuko, kuko ikipe ya Liverpool murabizi ko itakinye amarushanwa y'igikombe cy'isi cy'amaklebe. Murabizi ko Liverpool itakinye kubera ko mu myaka ine ishize itari ifite amanota meza yari gutuma ikina no marushanwa y'igikombe cy'isi cy'amaklebe. Rero Liverpool ntabwo iri mu makipe yagiye muri Amerika gukina kino gikombe cy'isi cy'amaklebe kimwe na Barcelona. Rero bivuze ko yari ari yose mu biruhuko. Abakinnyi benshi ntabwo bagatangira imyitozo bakibereye mu biruhuko. Rero Diego Jota yarimo arira ibiruhuko mu gihugu cy'Ubwongereza, niho yaraga ibiruhuko rwose ari kumwe na murumuna we nawe ukina umupira w'amaguru, ariko akina mu gihugu cya Portugal. Ni Diego Jota rero ufite imyaka rwose itari myinshi cyane, dore ko yavutse muri 1996, bivuze ko afite imyaka 29 y'amavuko. Ni imyaka itari myinshi cyane, kuko byumvikana ko nka Ronaldo amurusha imyaka 11, Messi akamurusha imyaka 9. Si umukinnyi rero wari ukuze cyane, kuko yari agifite byinshi yari kuzatanga mu ikipe ya Liverpool mu gihugu cy'Ubwongereza, dore ko ariyo yari arimo akinira muri ino minsi, kandi wabonaga ko imbaraga z'umubiri yari akizifite, yari afite ubushobozi bwo kuba yari kuzayitangamo ibindi byinshi bigiye bitandukanye. Rero ni amakuru yasohotse rwose, abanyamakuru bakomeye ku isi nibo batangaje ino nkuru bwa mbere, aho uwitwa Fabrizio Romano ariwe watangaje ino nkuru mu bantu ba mbere, avuga ko Diego Jota ashobora kuba yitabye Imana ari kumwe na murumuna we bavukana mu ndimwe, akaba bazize impanuka y'imodoka. Ni Diego Jota rero witabye Imana asize umuryango rwose mwiza, aho nta gihe kinini cyari gishize akoze ubukwe. Hari hashize imyaka igera kuri 4 akoze ubukwe n'umudamu we, banditswe akoze ubukwe buzwi cyangwa se buri official, dore ko babanaga ariko bitazwi imbere y'amategeko. Rero hashize imyaka 4 rwose akoze ubukwe. Ni umuryango mwiza, kuko yitabye Imana asize umugore n'abana 3, bivuze ko afite umuryango w'abantu 4, nawe wa gatanu, umugore n'abana 3. Murabibona neza cyane muri iyo foto ko bari bafite akana kakiri gato bari bakikiye n'umukuru ndetse n'undi umukurikira. Kandi amakuru rwose asohoka avuga ko umwana mukuru wa Diego Jota nawe yakunda gukina umupira w'amaguru, ko afite inzozi zo kuzaba nka se, kuko naba yumva yazaba umwataka kandi akazatsinda ibitego biruta ibyo papa we yatsinze mu gihe arimo akina umupira w'amaguru. Rero ni ukwifuriza iruhuko ridashira Diego Jota, kuko ni inkuru rwose ibabaje ku muryango, ibabaje ku bakunzi ba Liverpool, kuko babonaga ko mu gihe bazaba basezerera witwa Darwin Nunez, Diego Jota agomba kuzataka izamu wenyine, Darwin Nunez adahari. Ubwo ngubwo rero ku bakunzi ba Darwin Nunez ashaka kugira amahirwe, kuko Liverpool ntabwo yabura Diego Jota ngo inare kure Nunez, ahubwo we ashobora kuyigumamo, wenda bakazamushakiraho undi mukinnyi wavuga umurusha, ariko na Darwin Nunez ahari bakazakinana. Rero na Liverpool rwose inkuru yayishyira ku mbuga nkoranyambaga zabo. Uwitwa Fabrizio Romano iyi nkuru yayishyize ku mbuga nkoranyambaga ze hakiri kare cyane. Premier League nayo rwose ntiyatanze gushyira inkuru hanze. Portugal, ikipe y'igihugu ya Portugal na Federasiyo y'umupira w'amaguru mu gihugu cya Portugal nabo bari mu bantu ba breakings no nkuru rwose hakiri kare cyane. Inkuru bigaragara ko ikiri cyashya, kuko ni inkuru itatinze kumenyekana. Amakuru avuga ko impanuka yabaye mu masaha y'isaa 2, aribwo bakoze iyo mpanuka, rero bakaza kwitaba Imana mu masaha y'isaa 4 zirengaho iminota mike cyane. Rero abakunzi ba Liverpool ni ukwihangana, tukifuriza
iruhuko ridashira. Diego Jota dore ko ari umukinnyi rwose, ari umuhanga, wabonaga ko afite ahazaza, wabonaga ko azatanga byinshi bigiye bitandukanye muri uno mupira w'amaguru. Mu ikipe y'igihugu ya Portugal ari umukinnyi ubanzamo ubona ko atanga icyizere cy'ahazaza, dore ko yabanzagamo uwitwa Goncalo Ramos akaza amusimbura, kandi Goncalo Ramos ubona akiri umujene ukiri ikipe ya Paris Saint-Germain, ariko ntibyabuzaga Diego Jota kumubanzanyamo mu kibuga, ubundi Goncalo Ramos akaza ari umusimbura. Bisobanuye ko ni abantu benshi bahombye, abafana b'umupira w'amaguru, abafana ba Liverpool, abafana ba Portugal, abafana ba Diego Jota muri rusange, ndetse n'abarebera inyungu z'umupira w'amaguru ku isi, kuko kuri umukinnyi nk'uyu nguyu mwiza ni ikintu rwose kitaba gisa neza, cyangwa se ni ikintu kiba kibabaje. Gusa ni ukumwifuriza iruhuko ridashira, kuko ni ibintu biba bisanzwe, ntabwo umukinnyi azahoraho kugeza iteka, si n'abakinnyi gusa, n'abantu muri rusange, abaperezida, abaturage basanzwe, abahanzi, abana, iki cyose nta muntu ubaho kugeza iteka ryose. Nubwo buriya inkuru cyane babaza iyo umuntu yapfuye, hari byinshi yari afite gutanga, kuko wenda iyo yitaba Imana ari umuntu umaze gukura, ari umuntu ugeze muri ya myaka ikuze za 85, 90, 75, wenda ntabwo aba ari ibintu bibabaje cyane nk'umuntu upfuye rwose akiri muto nk'uyu nguyu imyaka 29, noneho ku muntu wari ugifite byinshi byo kuzatanga, ubona ko rwose yagitegerejweho gutanga ibyishimo ku bantu benshi bagiye batandukanye. Aba ari inkuru itari nziza gusa, twamwifuriza iruhuko ridashira. Abakunzi ba Liverpool rwose mwandike muri comment muti rest in peace, naruhukire mu mahoro, ubundi dukomeze tubane neza cyane mu yandi makuru. Ngenda bakunda cyane, nubwo biba bitoroshye bura kubura umukinnyi mwakundaga, ariko ngenda bakunda cyane. Ahangaha ni ku Mbuto Update News, bagezeho za ndani zazigezeho mu mikino. Ciao ciao, dusubire muri video itaha.